poštovanje. Dobrodošli u Nino DR kanal. Ovdje ispred nas se nalazi 1 dinar Kraljevine Srba i Hrvata i Slovenaca. To je 1 dinar 919. Pik number 12. Veličina, možemo reći, je 108 puta 77 mm. Štampana je u Parizu. U tom vremenu 19. kao što sam prije navodio u mojim videu, su postojale preštampavanje novca. Ovaj dinar je bio preštampan isto tako. To je onaj odnos 4 krune za 1 dinar. Vidimo ovdje fino gore kako je to preštampano. Ti novci su se većinom koristili ne tako dugo, koju godinu, samo u Hrvatskoj, Sloveniji i u Bosni i Hercegovini. Šta bih htio da kažem još u vezi ovog novca? Na kraju pokazat ću ovo isto. Iza vidimo, to je ista novčanica kao i ova donja, samo gore što je preštampano. Vidimo iza u liku koji je obrađen fino kao nekom vijencu, tako dalje, sa šljemom na glavi. To je lik ideje normalno Miloša Obilića. Očito ne postoji njegov lik, ali je ovo stilizirano, fino napravljeno koga je radio, jel tako? Informacije stavljam ispod slika, sve druge podatke, ko je štampano i ko je crtež i tako dalje, potpisnici kao guverneri i tako dalje. Znači, ova jedna i druga novčanica su iste. Ova je prednja strana, ova isto, kako bi rekli, je ista iza. Sada, komparaciji sa tom istom novčanicom, sa verzijom preštampavanja, pojavljuje se još jedna u toj u nizu te godine. To je 5 dinara sa preštampavanjem preko 20 kruna. Isto je rađena u Parizu, jer vidimo da je, tu su isto, iza će se vidjeti da su francuske riječi i tako dalje. Isto je rađena 19. godine, 1919. jeste. Iza, kao vidimo, ona je dosta ovako interesantna. To su malo interesantne, specifične novčanice tog doba koje se pojavljivale i bile u opticaju, ne u nekom dužem vremenu, ali eto tako. Opet vidimo lik Miloša Obilića, znači to je 5 dinara, dole printano 20 kruna preko, znači odnos 1:4. Toliko javljanju, u kasnijem nekom javljanju još ćemo neke vidjeti ove printove, malo veće APN-e u smislu vrednosti. Ništa dotle, svako dobro vam želim, Nino D Art.